May payaldo labud Kapampangan. Kalimang pulot na dwara na rin kaya katamong Tegalugan ini. Ing munang dili, gumrabi. Ing gumrabi, kasi darandam ko ng mesan, lumala rin eh. Isipan kayo, lumala, Tegalugan niya, nung gumrabi na yan, balo nung yapin gusto ng Kapampangan nito, sabihin tayo na eh. Labihan ko nung nanong sabihin na rin yung matinakan ken. Dinin tutuki, bistaman labi ng Tegalugan, dapat bala mo kimola nung magagamit lang kitang gustong pangagamit ne tanga man ang balid kaya katamo aran ne then ireng ding amanong Kapampangan ting root word magupit sa ken D ne halimbawa dimla ne ing dimla miyalilan niyang R pachetin niyang prefix sa ka halimbawa karimla isto sinabi mo yung kadimla naman usto yan naman dapat medyo kimoy yung bagya ba't naman balid ne nya pinustong atin yung prefix sa ka o kaya marimla kadimla istong kadimla para ka na ako medyo kimoy yung bagya nya dapat either karimla ya o kaya marimla ne maging ari tandi ne kalupa na naman ning dakal ne ing kadakal kimoya dapat karakalya ne ing dagul mumunayan di dapat maging ari halimbawa maragul uli na nitang A vowel ya ne kasi vowel yung prefix na maging aring D ne timo ni maragul kasi nung yan diling dagul nung root word mo yung gagamitan halimbawa ay dagul na yan napabalo yung gagawa na malyari yan D kanita dapat sung mika prefix ne ating vowel milin yung aritan di ne nyapin keni maragul ne ikbal nga kakitsure ni sana kakitsula in danum maranum ne uli na nitang a tang vowel ka rin dapat istong yandi halimbawa ing danum mapali diya kanita uling itang G na nitang ing konsonansya ne pero ining prefix na ning ini prefix sa uling a itang kaibat na o mumuna king danum hindi maging arya ne sana ko ma-confuse kayo din sabihan ko danop ne danop ing gustong pangasabi makaranop makadanop ing makadanop kimoya ne seti pa may itong kayo ni away ni ing dimla malyari yang maging malakwan niyan dini nung makanya pangasabi ing dimla y gwanta ne kasi ing G konsonansya yapin na magsayan D tanggay itang dimla maging R kasi mo naman sabihin ing rimla mo nya dapat D taga na ita ing dimla ne dapat itong sinabi ko itang mumuna nung ing prefix na o kaya karimla marimla miyalin niyang R ne o sige sabihin tayo nung medyo confused kayo pasibayo may pangapampangan tamo kapampanganan tala rin kaya katamo nga anak ang puro rin kaya katamo nga po ne pag masabalan tayo sana yung Kapampangan salamat kaya kayo nga luwid tamo nga